یہ جو کو پروگرام ایک رکھو ہوا انہی میں یہ گالیوں تھیندیوں تو انسان دنیا میں آیا ہوا وری نکھے دنیا میں مری کرے اللہ دے روانو تھی وجنو اجو کو پروگرام موت جو منظر کترو بھی دنیا میں رہوں موت نہ چھڑی لوہن کوٹن میں توڑے لکے تنے بھی موت نہ چھڑیندو ایندو بھی ٹائم تے مدے مقرر تے یقین بھی آ مرنو بھی آ پو چھا تھیو آسانگے جو پنجے خالق ای مالک کے وساریو آ ہیکل میں وارو چھو تھو زنا کرے چھو تھو چوریوں کرے چھو تھو دھارا ہنی چھو تھو ویاج خائے انکھو موت وسریو آ قبر وسریو یا ان جی قیامت دے نظر کانے ان جی آخرت دے نظر کانے جے ان جی مرن تے نظر ہو جے آخرت دے نظر ہو جے شیطان ان کے بھڑائے چھڑیو آ تری تو کدھا کم کنو وتے تو جوانی تھی جے کی کرنو دی ہانے کرے وٹو پچھاڑی میں بو رب کے راضی کجان نہ یا خبر کانے تو موت اجو اجے یا صبحانے اجے یا کلاک میں اجے یا 5 منٹن میں اجے خبر نہ پوندو اوچدو موت ایندو نہ والے سیندی نہ ٹیلی فون ایندی نہ کا موبائل تے ڳالھائيندي خبر نہ پوندي اوچدو موت ایندي سمجھے بھی دو مرنو بھی آ تو اوہو کر جکو آخرت میں کم اچئی قبر میں کم اچئی جکو اللہ جے ذات جے آڈو ایڑو سنو تو جو موت تھے جو سرخرو تھی رب جے ذات جے آڈو بھی اجایو وڈائی اجایو سیٹا اجایو آکڑا او جے مال تے وڈائی کئی تھی او اتے پیو ہونی ہے زمینہ ہے اوتاکو ہے بنگلہ ہے کاریوں ہے پیجارا ہے پٹ ہے نیانیوں ہے محلات ہے گھرواریوں ارشوارو تو جے ماں یہ ادھارا دنا دمائیں کچھ بھی پانجو نہ تھی او در تے وڈائی نہ کر ہے جے کو ساو تو کھنے ایو بھی پانجو نہ تھی یا بھی مجھے مہربانی تھی جو ماں پانجے فضل ہیں کرم سا گھمایا ہے مجھے مرضی آ جترو وقت رہایا تجھے وس میں رہنو آہی کون خبر ہی نہ پوندی متھوں موت نبی نے پیغام ایندو ہی پیغام توانے آئے وا تاں کے دنیا میں ونجنو آ وہ شاہ توان جی مرضی ہے ٹائم نبی جواب میں چوندا تو جکا اللہ جی مرضی آساں انہی رب جی مرضی تے راضی ہوں انہن کو پچھا تھیندی تو اساں کو پچھا نہ تھیندی خبر نہ پوندی جگ میں آئے لاری میں آئے بس میں آئے ٹرک میں آئے ریل میں آئے کھٹ تے آئے بسترے تے آئے پلنگ میں پلنگ تے آئے جہاز تے آئے خبر نہ پوندی اوچدو موت اچی ویندی پتو ہی نہ پوندی انہیں جے کرے فرمائے تو فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب جڑی موت جا مارن تھا وہ علاج تو کرے رب ماں کی مہلت پر مہلت نہ ملندی 70 سال عمر دنی ماں کچھ نہ کئی نمازاں پڑھی نہ ذکر کئی نہ روزہ رکھئی نہ نیکی جا کم کئی
हाणे कुझु बि न थींदी माण्हू मौत जा पुॼी विया थी इलाज कंदो पर मथां अर्श वारे जे तरफ़ां जो मिंट जी मोहलत बि न मिलंदी जॾहिं सम्झो बि था मरणो आहे पोइ छो थो ज़िनायूं करे कुधा कम छो थो व्याज खाए छो थो 4 रुपयनि 5 कान माण्हू मारींदो अचे मिसकीननि खे ईज़ाईंदो थो अचे उहो वक़्तु यादि कर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत रब क़ुरान शरीफ़ में ॿुधाए छॾियो त हर नफ़्स खे मौत जो मज़ो चखणो आहे नवाब आए अमीर आए मीर आए पीर आए कामोरो आए वक्त जो वली आए बादशाह आए उहो वक्त यादि कर कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिकल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाह से फरमाए थो सब ते फना ईंदी कोई न रहंदो जा भी साह वारी शइ आहे त उनखे मौत जो मज़ो चखणो आहे पीर काॾे विया इमाम काॾे आहे नबी काॾे आहे आलम काॾे आहे आबिद काॾे आहे सालिह काॾे आहे अबो हो काॾे हो जेको कुल्हनि ते खणी बाज़ारियूं घुमाईंदो हो अम्मा काॾे वई जेका गंद धोईंदी खीर पीआरींदी अॼु मण मिटीअ जा मथां वियादमि क़बर में पिया आहिनि को पुछा करण वारो ई कोन्हे हाणे इहा क़बर सुरखरू इन्हनि जी तॾहिं थींदी समूरा चयो जेके अमल चङा करे आ सालियनि अमलनि करण जे करे क़बर बिश्त जो बाग बणी वेंदो मां नथो चवां मुंहिंजे मिठे नाले वारे मिठड़े मोहम्मद करीम फरमायो आहे त नेकोकार जी क़बर बिश्त जे बागनि मां बाग आहे गुनहगार जी क़बर जहन्नम जे खॾनि मां खॾो आहे ॾाढी क़बर ॾुखी थींदी उन गुनहगार जी छो त क़बर में नांग बीहनि क़बर में विछूं बीहनि क़बर में किवलियूं बि थी माकोड़ा बि थी क़बर जी भीड़ बि थी जो हीअं ॿई पासरनि में मिली वेंदियूं हीअं मुंडरा मुंडनि में मिली वेंदा आहिनि ॾाढी क़बर ॾुखी थी हा जे हीअ क़बर खे कुशादो बणाइणो थी क़बर तुंहिंजी अख देग ताईं कुशादी थी वञे क़बर तुंहिंजीअ में पट जा बिस्तरा जन्नत जा लॻी मिलनि क़बर तुंहिंजीअ में दरी जन्नत जी लॻी मिलई जाथो हवा पई लॻई हाणे इएं जे क़बर पंहिंजीअ खे सुरखरू खणो चाहे थो त पोइ क़बर तुंहिंजी बिश्त जो बाग तॾहिं बणबी हो जॾहिं रहमत ऐं हिदायत ऐं बरकत ऐं नूरानत वारे क़ुरान जे मर्ज़ीअ ते हलंदे तॾहिं तुंहिंजी क़बर थींदी बिश्त जो बाग विसरी वियो आहे मौत तॾहिं था कुधा कम कयूं क़बर यादि कान्हे 3 मंज़िला ॾुखे में ॾुखियूं थी हिकु पहिरीं मंज़िल सकरात ॿी मंज़िल क़बर 3 मंज़िल पुलसरात अल्लाह अकबर हीअं जॾहिं सकरात लॻंदी बचा मथां वेठा हूंदई अल्लाह अकबर अबा अबा पिया कंदई मोहलत न मिलंदई घरवारी अखियुनि मां पाणी पई वहाईंदी अज़ीज़ क़रीब मिट माइट मथां बीठा हूंदई डॉक्टर जी मथां चेक करण वारा जी मथां बीह रहंदई कुझु बि न थींदी कंहिंजो वस बि न हलंदो उहा महल यादि कर जॾहिं साह जी निड़घुट में पवंदो अन क़रीब हाणे हर को चवंदो दुनिया मां लॾण वारो आहे ॼाण दुनिया मां लॾे वियो चवंदो हर को कलमा पढ़ो मन समक अची वञेसि नबी साईं फरमायो उन्हीअ खे न चवंदा जो सकरात वारे खे जो छो त सकरात जे ॿेकड़ में आमदा न करे विझे
تاں وڈے آواز سان کلمو پڑھو قرآن پڑھو من سمک اچی ونے کلمو پڑھی دنیا میں لڈی دو ونے تے ایمان سان خاتمو تھی ونے تے قبر بشت جو باغ بنجی ونے ہوا محل یاد کر فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ہوا محل یاد کر وہ شون موٹایو تھا جڑے پوتو ساہ نڑیت ہاں موٹائے تو پو ڈیکھارے جو کنجو وسوئی نہ ہلندو حالانکہ اواں ان وقت پیا ڈسندو عزیز پیا ڈسندا مٹ پیا ڈسندا مائٹ پیا ڈسندا قریب پیا ڈسندا گھر واری نمانا نیل کھڑی اکھن موں پانی ہارے پئی نہاری دی بچہ پیا نہاری دا تے بابے جے متھوں آخری وقت اچی ویو آ ان قریب دنیا موں لڈن وارو آ ہانے سوچے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور اللہ سے فرمائے تو ان سکرات وارے جی معروضی بند کیا آہے کو ماکھوں سوا کو دانوں دکھارائے دکھاریز آہے کو ماکھوں سوا کو پانی جو ڈھکو تو پیارے دکھاریز عزیز قریب یہ تام جھلیوں بھی چاہوں دئی مصرن جا پانی چمچن سان بیا وجھندئی رب نتھو گھرئی تو وہ پانی بھی پاسن کو وہی ویندی اجایو وڈائی کئی دی اتھی شاہ پانجو ڈکھا تسیوں اجایو سیٹا انسان اگے پھوکنے جیاں ہوا بھرے اللہ یہ کو لکھ جو انسان لہے جدی وہ ہوا لکری وئی تکو بھی نہ لہے وار سے چوندا وارو کیوں کھڑوں سے دیر نہ کیو جلدی کیوں دیر نہ کیو جو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم جن سونے علی اگے فرمایو علی تن کمن میں دیر نہ کجائیں ایک اذان ملئی دیر نہ کجائیں نماز پڑھنے میں متا سستی کریں جو دبو ہک نماز وئی دبی بھی ہلی ویندی اے بے نمبر میں سونا علی ان جنازے جے کھڑائن میں دیر نہ کجائیں مری ونن کھوں پو یہ رکھبو تو دھپ تھیندی بدبو تھی ویندی ऐं टे नंबर में जे न्याणी जवान थिए त उनजे उथाण में देर न कजाए इहा वसियत मुंहिंजे मिठे नाले वारे मिठड़े मोहम्मद करीम सोने अली अॻे करणु फरमाई आहे मौत जॾहिं ईंदो त चओ मोहलत न मिलंदी वारस ॿिया ॾिसंदा वसु कंहिंजो न हलंदो हर को लाचार थी बीह रहंदो चवंदा वारो कयो सूरत यासीन पढ़ोसि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम यासीन शरीफ समूरा जो कुरान पाक जो कल्ब मुबारक उहा सूरत या यासीन जंहिंजी पहिरियों तिलावत जो अल्लाह जे ज़ात पाण कई आहे सूरत यासीन ऐं सूरत ताहा पहिरियों ॾींहं जी तिलावत रब जे ज़ात पाण कई आहे सूरत यासीन क़ुरान पाक जो कल्ब मुबारक आहे सकरात वारे जे मथां इहा यासीन सूरत पढ़ोसि रब जे फज़ल ऐं करम सां चओ सकरात हली वेंदी गोघरो ख़तम थी वेंदो आसानी थी वेंदी इंशाअल्लाह ताला रब जे फज़ल ऐं करम सां समूरा चओ कलमे सां मौत थींदो ईमान सां ख़ात्मो थी वेंदो रब लेखो ई न कंदुसि वारस क़बर में अञा दफ़न करे मोटंदा अर्श वारो लेखो ई न कंदुसि क़बर बिश्त जो बाग़ बणाए छॾींदुसि उन्हनि जी क़बर सुहिणी थींदी जंहिंजो जीअरे चयो दुनिया में हिन क़ुरान सां वास्तो आहे मरी वञण खां पोइ इहो क़ुरान चओ क़बर में कमी ईंदुसि जॾहिं मरी थो वञे दुनिया मूं लॾे हाँ सोणो मौत उन्हनि जो थींदो जंहिंजो अल्लाह जे ज़ात ते यकीन आहे जिन रब खे अकेलो करे मञो जेके मोमिन थी दुनिया में जिन हयाती गुज़ारी
دکھ آئن تکلیف آئن مہن آئن میاریوں آئن لتن کے چتیوں دوں جلاوت دیا ہجرتوں کیوں بکھاں کاٹیوں پر رب جی ذات دے جنی یقین کیوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ سے فرمائے جے شخص جو مجھو اللہ ہوا جے کو جہانن جو پالنا ہارا انہیں گال تے پکو تھی بھی چھو دکھ آئس تکلیف آئس لوڈ آئس امتحان آئس عرش وارو سائندو جے ماتے یقین رکھے ہانے مرن کھوا کمیں نوری ملاک دو موکلیاس یہ کہ سیران دی اکھوں ہی تا چونس اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ قبر جو بھو کر نہ حشر جو بھو کر رب تو ساں وائدو تو کرے یا قبر بارا مٹی ہوں دی اندر تجھے لائے بشت جو باغ بنی وینی سمورا چو جن جو اللہ جے ذات دے یقین آ وہ موت تھی نزق میں نوری ملاک بشارت دیندس جنت جی ہرے اوہے جو ملاک ویندا پر تجارو مال جنت مو کھنیندا یہ ڈیکھاریندس یہ دم پرواز تھی ویندس جی اٹے موار لکری ویندو آ چو ذرے جی تکلیف بھی نہیں دس انہیں کے نہیں دی چے جو رب جے ذات دے یقین انہیں کے مرن جے ٹائم تے تکلیف نہیں دی او جے آمنا جے لال جی غلامی کئی انہیں کے مرن جے ٹائم تے تکلیف نہیں دی سمورا جو دنیا میں جے پنجی حیاتی قرآن شریف جے حکم کے مطابق گزاری ذلت جو موت چھو تھو وجے چھو تھا بشرا تھی مروں بدھا کم تھا کیوں ہی زنا کندے مو ہی چوری کندے مو ہی شراب پیندے مو ہی دھارا ہندے مو دھری تو جوئی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان وارو ڈجو ماں اللہ کو جی آواں کے مجھے ڈجن جو حق وا نہ مرو نہ مرو مگر مرو تو مسلمان تھی مرو موت ضرور ایندی پر زانی تھی نہ مر جائے شرابی تھی نہ مر جائے بے دین تھی نہ مر جائے مشرک تھی نہ مر جائیں بدھا کم کندے نہ مر جائیں دھاڑا ہندے نہ مر جائیں ظالم تھی نہ مر جائیں ہاں ہاں مرے دیندار تھی مرو نمازی تھی مرو ذکر کندے مرو قرآن پڑھ دے مرو فقرؤ ما تیسر من القرآن وہ سنو موتا جو کو قرآن شریف پڑھ دے مرے تڑیں فرمائیو جترو تھی سگے وہ مجھو قرآن پڑھو سنو موتا جو قرآن وارو بھٹکل مانو جے کے قرآن کھوں پڑھیں نہ وڈن وٹ قرآن کا ننڈن وٹ قرآن کاڈھوں اچے ابے وٹ قرآن کونے اماں وٹ قرآن کونے اکھوں دپٹ وہ ایمان سا خاتمو کیے تھیندو بخت وارا ہوئے مانو سنو موتون جو آجو جے کے قرآن پڑھ دے دنیا میں مرن جو جے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے جن جو خاتمو تھی ہو سمورا جو یہ ایمان ازان دنیا میں لڑے ہوئے گھرن میں قرآن تھپیو بیو برکت کانے کاتھوں برکت بینی اتاکن میں قرآن کونے دکانن تو قرآن پڑھ ختم تھی ہو ہر قرآن شریف جی جاج کیا مسجد نو مدرسن میں وہ برکت کاتھوں پہ بیماری کاتھوں گھر میں ونے رات بھی ہوئے مانو درب درن جن کو ذکر وسریو جن کو موت وسریو بکم کیو ایک موت کے یاد کیو بیو گھنے میں گھنو اللہ جی ذات کے یاد کیو
سمورا چو قرآن بھی اللہ جو ذکر آ تری تو جے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان وارو گھنے میں گھنو ماں اللہ کے یاد کیو اے مانو کامیاب تھی آج کہ ہکڑو موت کے گھنو یاد کر گیو اللہ دے ذات خدا یاد کر دکھ دن بھی رب یاد سکھ دن بھی رب یاد ریلن میں آ بھی رب یاد جہازن میں آ بھی رب یاد بس میں ویٹھو آ بھی رب یاد تجارت سو کرے بھی اللہ یاد سمورا چو یہ مانو کمایا آج کہ رب جے ذات خدا یاد کن یہ قرآن میں پان وائدو کیوں آ تہاں مکھے فرش تے یاد کندو ماں عرش تے یاد کندو ماں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اکھیوں تے بڑیو اہڑے مالک کے کیوں نہ یاد کیوں جے اساں کے مانو کیوں آ زمین تے گھمائی وری ٹائم تے موت آنیندو وری چو پان دے گھرائیندو وری سالن جا سال قبرن میں اندازے وری چو ایا طاقت جو قبرن موں بھی وری مری ویلن کے جیرو کرے اتھاری یہ سب طاقتاں انہیں نہیں ہوئی تو میں اساں میں چاہے بیکار ہوں بدکار ہوں خطا دار ہوں ضرور مرنو آ ہن جے کرے عزت قرآن جے کرے دینی دھمائے قرآن پڑھ دے مرو نماز پڑھ دے مرو ذکر کرنے مرو تہجد پڑھ دے مرو او درود پڑھ دے پیغمبر جے متھوں موت جی ونے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اوے بھی تو جوان ہا جن کے تلکان آئے میں ودھویو کیوں تے ہی تلکان آئے میں ویندا سے پر قرآن شریف کے نہ شریندا سے قرآن پڑھتے موت تھیو جوانن جو ذکر کندے موت تھیو کنجو نماز میں موت کنجو روزے رکھن میں موت سمورا جو بھلے میں بھلو موت ہوا جو اللہ جے یاد کرن میں موت تھی ونی کترا مانو مری ویندا یہ تسبیح ہتھ میں آ ذکر ہلے تھو مری جو ویا تو وا تسبیح ہتھ میں تھن تے ذکر ڈاڈو کندو جو پو ذکر کرن والے جی قبر بھی بشت جو باغ تھی بنجی ونے خدا کو یہ دعا گھروں تو تہاں سانجو قبراں بشت جا باغ بن ضرور مرنو آ اج آیا ہوں سبانے نہ ہوندا سے کے رہو آ تو اساں رہندا سے ابو ویو جے کو اساں جی خدمت کندو ہو اساں جے لا تگاریوں کندو ہو مزوریوں کندو ہو پوریا کندو ہو اج ہو بابو نتھو نظر اچے من مٹی جا جے متھوں پیا اج ہوا اما نتھی نظر اچے جیکا گند دھوئندی ہی کھیر پیاری نہیں اج کو نتھی نظر اچے وہ باہر نتھا نظر اچن جے کے ہتھ ہتھ میں ڈئی ہلندا ہا وہ امیر نتھا نظر اچن جے کے بنگلن جو سنگار بنا ویٹھا ہوندا ہا دنیا جن جے انتظار میں ہوندی ہی وہ وقت جا بادشاہ ہے میر پیر جو نتھا نظر اچن تہی مانا کاش نہ رہندی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اجایو وڈائی سمورا چو جے رہندی تے گلے اللہ جی ذات دی رہندی ڈاڈھو بھی سبنی گو ہوا اج ہے مریو اج ہے مریو اج ابو ویو اج اما وئی اج بھائر ویا اج دوست ویا اج پاڑے والا ویا اج رہے بھلو مانو ہو نمازی ویو اج ہے واز کرن وارو مولوی دنیا میں ویو اج ہے پاڑے سری نیکوکارو دنیا میں ویو یا موت جی تلوار ہلندی دی اجے ہلندی دی اجے ہلندی دی اجے ہر کو نمبر وار جو ٹپڑ ویڑھیندو دنیا شریندو ویندو واہر بھئی تجھے تعریف تو ماں قربان